Iyo tuvuga ku mupira w'amaguru ku rwego rw'ibihugu akenshi dutekereza ku makipe akomeye yo ku mugabane w'Uburayi nka Espagne, Ubutaliyani, Ubudage cyangwa Ubufaransa, tugatiribuka gato hakurya y'inyanja Atlantique tukavuga Brazil na Argentine. Akenshi dutekereza ku bakinnyi b'abahanga barimo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric cyangwa Kylian Mbappe. Gusa nyuma y'aya mazina azwi hose hari indi nkuru itavuga kenshi: uruhare rukomeye rw'abakinnyi bakomoka muri Afurika mu kubaka amateka y'umupira w'amaguru ku isi hose. Afurika ifite amateka akomeye n'inkomoko y'impano nyinshi z'abakano bagize z'akataraboneka. Abakinnyi benshi bagaragaye nk'ibikomerezwa mu isi y'umupira w'amaguru, batwaye ibikombe bikomeye kandi bagaragaje ubuhanga bw'abambukije imipaka, bafite inkomoko ku mugabane wa Afurika. Iyo urebye usanga ikibazo gikomeye ari uko benshi muri bo batigeze bakina ibihugu byababyaye cyangwa se ibyo bakomokamo, ahubwo bagahitamo gukina ibihugu by'i Burayi kubera impamvu zinyuranye zirimo iterambere ry'amakipe yaho, ubuzima bwiza bwaho n'amahirwe menshi yo gutsinda. Imibare ubwayo irivugira. Mu gikombe cy'isi cy'umwaka wa 2018 ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yacyegukanye yari ifite abakinnyi 17 muri 23 bari bafite inkomoko muri Afurika. Uretse Ubufaransa n'ibindi bihugu nk'Ububirigi, Portugal n'Ubwongereza byubatse amakipe akomeye bakoresha abana bafite inkomoko muri Afurika. Uburyo bwo gutwara abana bafite impano zidasanzwe baturuka muri Afurika ntibigirwamo uruhare gusa no gushaka ubwene igihugu bw'ibyo bihugu cyangwa kubona ubuzima bwiza bw'atamasimbi, ahubwo bishingira ku mikorere iboneye n'ubumenyi buhambaye bw'amakipe yo mu bihugu by'u Burayi bwo kubona impano z'abakiri bato bakazitoza, bakazubaka kugeza zigeze ku rwego rwo hejuru. Nubwo amahirwe yo gukina ibihugu by'u Burayi bagira abastani ndetse n'intwari ku isi yose, akarengane gakomeye nuko ibihugu bya Afurika bibura amahirwe yo kugira impano nk'izo mu makipe yabyo y'ibihugu. Ibaze yo Paul Pogba bakinira Guinea, Kylian Mbappe agakinira Cameroon. Ese Afurika ntiba yaratwaye igikombe cy'isi? Ariko se niyo byo bitari gushoboka, byibuze niba byarazamuye urwego rw'umupira wa Afurika. Iyi ni inkuru kuri kubijyanye n'ukuntu impano ziva muri Afurika zubaka izina mu yandi mahanga, mu gihe umugabane wazo usigara bifata ku munwa, ureba uko ibendera ry'ibindi bihugu rizamurwa mu bicu n'abo bana bibarutswe na Afurika, ariko bakaba mbere bo kwihakana Afurika. Muri iki cyegeranyo tugiye gusasa inzobe, ubundi dusesengura byo gutokora akantu ku kandi ku buryo ibihugu nk'Ubufaransa, Ububirigi n'Ubwongereza byubatse amakipe yabo y'ibihugu bikoresha abana b'Afurika, ndetse tunasesengura impamvu z'ingenzi zituma umupira wa Afurika ugwingira kandi utarabuze agafu kavangiyemo susoma. Ubwo ndavuga impano zidasanzwe z'abantu bagize imari ku mugabane wa muhungu wa Sam Karenzi wiyamira ati abana b'Afurika bageze mu bicu. Ngiye mva kuri micro, nitwa Bonheur Abayo. Ikaze.